U okviru realizacije projekta Reforma politike zapošljavanja i uspostava informatičkog sistema tržišta rada, projektni tim obavlja terensko istraživanje u 40 općina Federacije Bosne i Hercegovine. Razgovaramo sa predstavnicima nezaposlenih i sa predstavnicima poslodavaca, gdje nam oni konkretno govore o problemima koji imaju za nezaposlene prilikom pronalaska adekvatnog radnog mjesta, za poslodavce također koji imaju problema za pronalaženje adekvatne radne snage. Poslodavci ističu da je najveća prepreka loš ambijent za normalan rad i privređivanje, što uzrokuje i manju potražnju radne snage. Sustav obrazovanja ne izbacuje kadrove koji su praktično spremni da posle završene srednje ili visoke naobrazbe ili više naobrazbe mogu sutra u pogonima davati rezultate zato što nam sustav obrazovanja nije kvalitetan. Trenutno je na službi za zapošljavanje Posavskog kantona nešto manje od 3000 osoba. Projekt Reforme politike zapošljavanja financirala je Evropska unija, a prikupljene informacije koristit će se isključivo za izradu strategije zapošljavanja u Federaciji.